Aynaya baktığımda kendimin dışında başka bir insan görüyordum. Yalnızca Kürdüm dediği için başına bu kadar felaketlerin gelmesi doğal mıydı? Beni annemden, beni kardeşlerimden, beni ailemden, beni ülkemden, beni dostlarımdan, beni çocuklarımdan, beni eşimden ve en yakınımdaki insanlardan ayırma için bir sebep miydi gerçekten bu? حسر چاویم وکی دریا من درد خونه کاریش کسی را بیجم چاخا گل باریم تا خجری کتم عردجیم جارک نگوت اوف چاخا گل باریم تا خجری کتم عردجیم جارك نقط شهاد سري من جترى ندقوت جني جرم من خسن من نابته قد نقوت شهاد سري من جترى ندقوت جني جرم من خسن من نابته قد نقوت خوف خوف Çavim ketin navagir Disajin nekari agir vemrim Bekare karmin nefisi tehindiri var Careki jimin nekari tebikenim Bekare karmin nefisi tehindiri var Careki jimin nekari تبكيني شهاد سري من جترى ندقوت جني جرم من خسن من نابته قد نقوت شهاد سري من جترى ندقوت جني جرم من خسن من نابته قد نقوت اوف اوف چاویم بون وکی دریا من درد خونه کاریش کسی را بیجم چاخا گل باریم تا خجری کتم عردجیم جارک نگوت اوف چاخا گل باریم تا خجری کتم عردجیم جارک نگوت اوف شهاد سری من جترى
جنت